Aleksandar Sinđelić je bio u Rusiji, u Rostovi i na druga određena mjesta, već od ranije, mislim od 2014. godine, bio u kontaktu sa Eduardom Širokovim i Eduardo Širokovim, znajući njegove sposobnosti, a pošto ga je prethodno provjerio, ko sam vam objasnio, kroz ona testiranje među ostali gdje je bili ono poligrafskog, odlučio da on osoba bude koja će da sve ovo organizuje, a već smo govorili kako je to. Je tačno da je posrijedi osoba krajnje neobična, ali ono što je bitno za ovu priču, nevjerovatnih, izvanrednih sposobnosti i da u te sposobnosti čak spada umijeće da prevari poligraf. Govorimo o Sinđeliću. Radi se o vrlo sposobnoj osobi u određenim oblastima, iako kontraverznoj za izvršenje ovakvih zadataka sjajnoj. Ova osoba ima mogućnosti i znanja za izvršenje i najtežih zadataka ove vrste. Radi se o fanatiku koji ove zadatke izvršava iz ubjeđenja, ne za novac. Sav novac koji je dobio, on je utrošio izvršenje ovih zadataka, čak i svoj novac. 35.000 plus onih 200 je uložio u kupovinu one opreme i tako dalje. I on je sjajan za izvršenje ovih zadataka i u tom pravcu... Koliko je pouzdan svjedok ako je u stanju da prevari poligraf? Najviše vas zbog toga ja pitam. On nije u stanju da prevari graf, nego su njegovi odgovori i tumačenje njegovih bioloških reakcija u stanju da prevare stručnjake koji su na tom poligrafu radili. U svakom slučaju, kao i u svim drugim slučajima, bili okrivljeni, bili svjedoci, bio svjedok saradnik. Iskaz se provjerava kroz njegovom analizom i dovođenju u vezu sa drugim dokazima, posebno materijalnim dokazima. Svi materijalni dokazi su potvrdili da on govori istinu i da je veoma važno za naš krivični postupak.